U početku, dakle pre godinu dana, kada smo osnovani, Vojvodina Metal Klaster je okupljao 86 osnivača, od kojih su 71 bile kompanije, mala i srednja preduzeća iz metalskog sektora u Vojvodini i 15 su bili iz reda institucija za podršku, kao što su fakulteti, univerziteti, regionalne privredne komore, slična strukovna udruženja kao što je Vojvođanski ICT klaster, zatim srednje stručne škole koje osposobljavaju kadrove potrebne ovoj oblasti industrije i da ne nabrajam. Danas, sada kada smo ovde, Vojvodina Metal Klaster ima 103 člana, od kojih su 85 preduzeća i kompanije u metalskom sektoru Vojvodine. Zato ćete verovatno i na različitim materijalima propagandnim pronaći različite informacije, to je zbog toga što se Vojvodina Metal Klaster svakog dana menja i unapređuje svoje poslovanje. U ovom trenutku kompanije koje su članice Vojvodina Metal Klastera zapošljavaju 6300 zaposlenih, ostvaruju godišnji promet od preko 260 miliona eura i izvoz veći od 72 miliona eura, to su podaci za 2011. godinu. Podatke koje smo prikupili direktnim posetama članova tima klastera u svim našim kompanijama koje su članice klastera. Aktivnost pomoći kompanijama, odnosno podršci kompanijama članovima klastera, to je aktivnost koju svakodnevno realizujemo i nikada neće biti prekinuta, završena i usavršena, nego svaki put i svaki početak je nov. U ovom trenutku mi smo recimo u proteklih godinu dana u 30 naših kompanija pomogli, praktično potpuno subvencionisali 100% troškove uvođenja ISO standarda. Da postoji mnogo načina za saradnju sa kompanijama koje su članovi Vojvodina Metal Klastera i da na taj način prvo se zahvalimo za jučerašnji dan i sve što smo dobro i efikasno videli ovde u Udinama, a potom i da motivišemo preduzeća i kompanije posebno za ovaj popodnevni deo posla koji treba zajedno da obavimo, a to su biznis sastanci, direktni sastanci između kompanija koje prema sadašnjoj službenoj evidenciji ima zakazanih već 126 sastanaka danas popodne.